Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le hamba macaron, c'est de régime quand tu veux faire des régimes. Tu peux manger ça. C'est pour faire le régime. Ça s'appelle macaron. Quand tu veux maigrir, tu manges ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le direct wa kukufu. Wakati kao karnauzia. Uhamba hau huwana nezembi. Nezi change. Hau kangar amino kaya ngabudalao. Gar amino ya ukaya ngabuzi change. Tsuka ikangaramba wezijiri yo. Yabo tsuka kakatsubona. Wa alaikum islam ma soeur mama Nadia. Tsuka kakatsubona ngazibonao shanga jokaya ngasiwenji wa uruwarongoza ude makariboshi watukiri waelewa. Wa alaikum islam wala makikimaweni. Wa alaikum islam watukufu wa Jamalif. Wa alaikum islam Marie Mali. S'il vous plaît, partagez le direct. Wa alaikum islam Yakubu Nourali. Watukufu Sylvia Zesalamu Zahan. Garjo ya ukaya wa alaikum salam toiba tajidini mama chérie du cœur. Winji gamjo hamba ukaya tuira mugorongo depuis longtemps. Zabari hengezi tsouzia. Ngabo wailewa au ngabo tsoyelewa. Ngabo makariboshi ngabo alona zero. Yabo tsukauka yabo boramba au kasu change au ngabo zijilio. Au kasonsi pia ngar aminio ngar jokaya kabati mwanadamu nziro hamam komori bada ngar jula nao zikabla zingwa jina kapsu jua ofa chasi singar jula nao watukufu gamoneso ze sujets zahangu raheja karani ce détail watukufu wa jamalifu premier sujet Lumwambia ni mjue ya ukaya. Haini mwanadamu ulona hikma, ulona roho, urambue realitene verite, ngujo ya ukaya, ya utsou yele wa izuramba uwode mwi. Nana ya utsou jibiwa uwode uzifani. Aukai sujia mwando. Woi mwanamme, ikao hajar mwetinu rangu hali. Kaja hunda makirtas, kaja paro hunda kirtas, shadungu procedure. Haukai haparolola, hafanya ukubi harmwetinu, harendo cinema. Rangwa katiyo ha bloke. Haja halola manamsha utsona kirtas. Banda halola ulona, hadof kiruka banda hafanya ukubi, ngujo hansiwa, ngujo vamwa, ngujo hanziwa. Contrary, harendo anayi haukaya umana ya zalahunu, ya mtiba zembi, haja halola utsona. Eye utsona ye famille mwanamsho wa mfanya. Wa alaikum salam minhaj. Garjo jar détaillé. Garjo jar détaillé. Ye sujet abili mwanamsho haka.
ikao hawa mzaza hai baada mzaza hai hamparisa yovura bange hondani dena wanzani wae wanda na wazaze warengo wana wa waranti wa wakonsidero wazungu walo wahara warongoza yode mane isuje na ifanya juzi na kauvumbwa haku o wana no wanashwa kufanya n'importe quoi kazi nu pia a cause de nos mamans hauka wazaze wenji kwa tsubulu wa baba hato warongoza warenge uzefo malahoni wadu wa jereo heni ya rongoza mwana ngwambuka ya rantse mwana hangu hawa mzazahe wadzimani wanzani wahe watabasi mzaze mzaze katwenshi Marseille mzaze fikira mwadu yahe baada haka Marseille haono ya ukaya vomieni bale wana nklawe ba Marseille wahea bandi ni bale wana wende à l'extérieur en dehors de Marseille balan la kagwa jovuka ihoya henda habangu twaomvua hende haya mamoni ihoya henda ihundu ho wanahe haswa wanawashe kajazata mwanamme wanahe wao watransformea mavayu kwa deranjo mzaza hao ye mzima hawa mzaze hao kama mzaze haloishi ya mambo sha finalement hende hamparisa hofukoni vuyavurao dange dayena wanzanwa hoya njia wala hanjie ye sante yaona kai mwanae haukaga jaka ujike mwanae nguvuromsi shabanu mzaze ndaike hauno yojo uharaya ajoja jeri detaye hamuwa baada hamuwa mzaza jarungwane pompier garjo uzaba hadisinu hadiswa kifami ye fami yahe wakanza wa isitiri mzazaba mimzazae oide mwana hangu hanifanya zini mide nakoza wallahi ganjo paratura mune mwambi si paro parani njomba wahe fami hanabika hambili hadisinu utsiyambe baga reglo kifami mzazi hanabeka kujaya benti na uhusami hibo turamu haukaya saspule wazazi wenji o wana hawazifanye vomie uzambe garjo uzaba watukufu rajanjarmaze sujet Juzibanu ulfanya message ya wanashohat wahuzao harmaze arrêt de bus. Si par ça appel ils actimisent tsanu sita inconnus za menace. Ongwa fkurukar ngwa joni baye hayo. Appel inconnus ils actimisent tsanu hata sita. Na mitirambo wa ni para wanti wa Komoro. Mais je m'en fous. Haukaya yemunyildi kimnyezi Mungu. Jana tika ulalaila 22h. J'étais dehors. Tika boulevard national. Dilera mimi na kauja njelale. Nilawela ngula tahemi dunu waswili. Gamrudi nambi. Gamreje imbavi. Huyu mwanama ilhadadi yesu jena yamba jana. Wanadamu wakaunipara zi appel inconnus wakaunimenasi. Nwambie ya ukaya wallahi, s'il s'agit de protéger nos sœurs, hali protéger wazaza hatu, tina uparo njora ante, wala kabati mruni shangazo, itoti Allah. Jana wana parsa ze apeli, aina ya apeli. Nsotrane boulevard nationali hate masihu. Imwana magalaba haniwono hakayawo, tika boulevard national 22h. Tika urantre hemi dunja pasi ya bus. Yoya wonesa ukaya uhufa usiku uzima. Uhufa tintumbi wala tindwa usiku uzima. Wonesa wangu ukaya vanu kanga mrongo. Mitsido ringra. Kanga mrongo murongo a haute voix avec fierté du cœur. Mitsido nyanyara. Wala kabati mlojushi na mtrendani. Watukufu wa jamani fuhe sujera ya musi kwa jana. Ya huwa nasho hatu antri vanu yepo ya boulevard ya ani yepo ya ulawabanu ani yepo ya 89 uhenda vanu metro national ye bisila ikaudura lani zenongoza kaufanyishiha wanasho hatu wako ukaya hu 23h a minu wako uhuza rizamba banda tidetsaki kisha yede wana kaupansa ze apeli na minti na ufanya mekura wala nti na ushitaki je m'emballe e ujuo njom shitaki ya Mungu waiche haukaya ekatsamba ça va pas haurwana niso yakunda buzendo na izirisa haukanga muaminika izo naba ukabatse hata mzima ya just mutambengu ozi ya zabe minga mzambo sababu ya Mwenyezi Mungu gamzambo ha protection wa wazaza gamzambo ha fiate
badanga mzabo Mwenyezi Mungu danike taufiki daike taban suhamba shayro hoyo hamba rongo wa uzambe uzilani yabuga muamini kana mkonte Mungu shatsi mwanadamu watukufu wa jamalifu na honjeza mbavi wajaza hangu kane jajalmaze suje za hangu na mtunde banga bwana hanyu wenji uambo ngwani dau hazini na bale hazo ifanyao ngwafanyo hazi ikao par internet ya huze zungu za hao ti découvre tinjia banda tsambilwa tinjia harma zisiti rihundu wanasho watu wenji wa huzao zungu za hao nana watu waze nimero za hao wadongo paro komkwa wabalo madzina ikao Angeline Véronique alors que c'est des Comoriens. Tu l'as oui gamambo je peux pas avoir peur ou être peur de la vérité et des réalités. Ngwabo mama gamodo hazini hauhede hazini imwana haruha habiri ya hundwa jina gondo hatuo numero sur le site wanro adopara mubalo zina la kijeni komkwa wanro tujomrambo kayo hamba Amina, Ashata, Fatima, Anturia, Zainada, Anissa, Salima izo pia pour éviter le nom wadokaza madzina ikao yotia hat pour déranger comme quoi oti wa Komoro découvre o wa Komoro wazazi gamjuka ya trop tard wakati kayo mwanange na 18 ans ngena 19 ans ngena 20 ans iyo ngyo trop tard hoshida wabego mregle shana rambi hakosoma Mwenyezi Mungu gani madhamana gani madhamana mwasuri woso Mwenyezi Mungu atuda mahimiswa homdu mzima wana shohatu le girima lizingara de latsongo wana shohatu waloma perturbe wamenye hezitwa wadungao kabila zingwa jina linde le girima zingara ni wadzaza ukazeni kubizini de zilo ajali nuana hanyu mzazengo njorma mtsango hona mna hona ukayi mwana webidia lengo ya stereji ya vayengo mzazi gorongwe madia huwa na walu mklarma mitsango na projesi huna jana na majuba wa hao mijini ikaw majuba yao kamtsuaha yalade mapesa huwa na hanyu wa jihundu la prepare hao wadungu mwendo mwi gani mavomana izo wanasho hatu wafanya onide mloma responsable ni wazazi haukuwa nasho hatu izo wafanya izo warendao de helima wa neglige depuis wakana yemen ani wakana ze zahamba nikeza 10 ans 11 ans 16 ans matuka wanza au matuka warengezi za matuka wadisa matuka wavaza wanahani wajwanga wanaokaya gasi Faransa rizala Faransa hununga bozenzia pesa hunga mapesa bate zungo za hojwa uzihuza hundu mapesa haukangwa unao wazungu gwa unaozikabila zindwa jina wajihundu wanjia yemana hahongondo likoli hahundu manzanwa hebalange na city speciali kwangu dragi wanaume hauhatla zina zindwa jina gamjojuanije finalement c'est très facile umkontakte ngojohuja kana huona ngojohuja fangu kada ngojohunda 2000 à 3000 euros par jour ou par mois c'est normal wamenyize esprit abonjo hanzanyi mlio abasa na conserve wana na rifanye malizo wana na rambio wana réalité na rambie vérité ritike wa hara nao baye 18 ans 19 ans ya huwa nasho hatu wasawa pote la plupart yao wanawashe wenji wa Komori wanzuani wa mali wa maori walu harmaze city special wa huzao la juma mbiani go harmaze city wa huzao onjia huparaze ni merongo wendo gwa jihada ya kotswa Komoro Mwenyezi Mungu na risitira nike sita rohanza ya Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu na shatu pia danyibu wazazi
mzazi ngawe mkomori hata shizungu kutushinda washirongoa kutushinda washitsanganya ye mwana ngwanzo mnike malezo anugo olio ya umlela shikomor gomlelo shizungu na wala kutushijua na sura sarte mwana hu kujojo shizungu shabidu mabio mwana hu kabo mwana hami mzaza wana jamu mfaransa tijama nu povro tija clandestin tika usufre komori ulaga jaka ula botlasi si ula masihu basi shamu faransa gasarma mnaswara galau butlasi no bumtsana no bumasiyo shakomori mimzaza hawo wakati na kamwa marabu tika unama jaisimani tika usimbuha tika hoda honze tika hula mpaka masiyo na siriensha tatasir jarimzani mana hangu utilewe vilux na ngale mimzaza zozo tipia izo lizatungo owana wangamia owana wapotea kamna wambilwane mafundi kamna wambilwane manotabilite kona uhafili hanani buwazaze izo wajo ufanya ye mafundi ne manotablu izo wajo ufanya ili haina usiku wakeshuhuli ili wajo hunga bahasha ili wajo hunga bahasha shokona uparujudata warifikiri yo ulanga wafikiri zendo labi zijilio wafikiri obarzuli wanyikubi ufanyishi yao wafikiri uwezi ufanisha wanyikubi shangwa juhafili muhimu wake ukumbi haini mrindale maelene nyama finalima wanikwazi bahasha izodize mafundi wajuhafilia harumetsinu na uyengana na upula na shiu shokona uparujuhafilia na ila kominote no ulezi no ulanga wahatu wangami yao impossible yo hafili hundo tulamumanyile yo hafilon de tula mu deleka yo hafilon de tula mu gavroshi yo hafilon de tula mu bledar yo hafilon de tula mu msafari shaka mna uparu juhafili hani mafundi timtoreyani kamna uparu juhafiliha izo mjuhafiliha mdragwana shohatu nuwazaza hatu harumazerezo wadombesha mafoto hawazi shaka mna uparu juhafiliha no ulanga no wana ne malezi shezo mjuhafiliha mbi finalement munrende ukaya mi mufti munrende ukaya wede mufti ulo Marseille ya Latif vous n'êtes pas honte ya wanane zembi kamtsuana nizo shaka mjodo jwa banda tula mungu wambo na wanane zembi wede muftulo na Marseille ya Latif oui mon frère grand frère manam dahaju Nyezi Mungu narnike hatima njema na mwisho mwema rijonjarma ze message lonizo rambie hewe gamjuha unyoti pia wana droit état de droit wakati kauzi état de droit ngizo malaoni hanyu kamtushida majiru wana hanyu kamtushida mangalo wana hanyu kamtushida masovo ulanga ulu manga gasi hunu mgutande hajikoziza ngehakoziza mrajina kamtushida majikoziza omkozizo no kozao harumwadzazatu lo kozao harumwetsinu shaizo manzao pia profit izo manzao pia obarzuli izo manzao pia arnake kamtina hata mahaba ya hoa na mwaza ya armetsinu kamtina mahaba ya hoa na wanawashe mwaza armetsinu wana hanyo wenji kamtsua tunda o wenji go harmaze city o wenji go lala umwele hoteli o wenji go fanyo n'importe quoi izo kamtuzi tunda bwazazi bwa baba Imanati mizi ajala wayo hajoda honi habadia tout ce qu'il faut il habille comme il veut gone zengu ya badia nezo pia badia haja hoda honi we mzaze kutsumuzisa kutsujirande kotina kujamnika ya wenye de mangami zona shohatu tiram narla wayo bayoti de sujet omuhimu sikaurongo anabiokuwa nadamu wanipara waeze apele nkoni hasabu de message na kawuyamba ya huwa na shoto ramaze arrêt de bus Tiwatoreya. Yemana Djana n'a traîné jusqu'à 22h. Boulevard National. Hatamasi. Nous on essaie ma cassette ya ukaya. Ya ujon tsatsa za Mungu. Ya ujon kandani Mungu. Bamnyezi Mungu ekahani besha paralyse. Wadu wakatamba ukaturam. Tu as fait beaucoup du mal. Là maintenant, tu vas payer cher. Bakondani batsubesha paralyse yodo wakati njujuka uruhondani shakabati kalboshi lijo ushinda linkliendani hasbabu de vérité impossible waparoka wangu wanimenas wafanya message sur TikTok ngamridi ni rejez wakaunimenas harima na mshi
hari ngabo mwana msha unanzo, hari ngabo mwana msha fahami, hari mwana haungu nanzo. Wajuha wangu wakaunide ya sur TikToku, ya kuzino hangu guhanzo, ya kuzino hangu wamba guhanzo, na minga muhabio, tu vas voir. Si m'ambia, vas-y mzee, montre-toi, t'es qui, t'es où, pourquoi tu dis comme ça, vas-y, c'est qui ta cousine? Il m'a pas parlé de sa cousine, hanika détail, zaukaya, gaudone mwanamsho hangu, gaudone cousino hangu, on va te montrer, on te cherche. Si m'ambia, ukaya, prends mon numéro, appelle-moi si t'es un homme, ou donne-moi ton numéro, hanike numéro tu parles ya Jusam Radjina, je sais pas qui c'est lui, hakama haladov kikantina upara, je sais pas si c'est pas lui. Hanabia gadjo hujumala nulio twanike adresse nulio kwa jaja gari hutsata katsuo na tade boulevard national nubaki hata njawaona hari hasibabu mwana mshari ngunanzo yabonga wajojari makuze na makuzi do para umenase nitsi mchamfu nitsi jumenya mwana wangu nitsi juka mwana wangu shonga yaboka batsu wakati njonji adani ntsatsaye kabatsu wakati njonji ndani njikashe parce que ye komba ya hangu niki haruma haki ngerambi wandika warendo na ina wambia ukaya c'est pas normal kazi rendo akazifanyishia ketsubidi nywana so watu ndo katsamaze arrêt de bus ndo huzezungu zan ça fait honte wadobuha wanzo wadoni para mzee on va te montrer t'es où on sait là où tu dors vas-y. Gadjo boulevard national katsuhuona n'importe quoi. Mais c'est le tataya. Watukufu wa jamali funga John mwaze suje za ilatika ubira mnamfura di mtiti. Watukufu ye suje ya mwando ngarija uhosome mwanamshaka wa mzaza. Jerambi kazinu pia buwazaji nyidi mwazituma. Mzaza hatu ikao haeshi hunu Marseille wakati andiso za yowana haune yokaya vomye ya lawe Marseille ya balo wana hinde Radjina baguno wana gejon kinisha wajuhe waki wanadamu wa bizarre habala wana he wanawashe wararu ya wazaya kajaza mwanamme hawabali ya huenda quelque part ili yede nshida yenao wana he wotsi pia haukaka batsi hata ya lolo wakati kaunga bolo na 30 Gabolo na 24 ans. Gabolo na 22 ans. Et ulone 22 ans. Wodo ukoko dahoni. O waili waruho dahoni wodi warangenyu bazahao na bukatina wanraume. Yemzima yoko dahoni. Mzazi hadwambile ukado tunde mwanaho uo besu mwana uvuramsi. Mzaze habi mwanaho ngunja paru mwone vuramsi. Wanyanya wanzana hao mwambia hewe wanzana wa mzaze si umone mwanaho. Haukaya mzaza mwana kuna uona izo mwanafanya ubadikango mtundo. Mzaza mwana kuna uparu jona izo mwanafanya ubadikango wangalu izo ya rendao go mtundo. Nizo yafanya uzonsi pia. Sho wakoko bonze wadu wako uona zinji. Wadu wako uona zinji. Wako wakati lomba juma mbali. Je m'emballe le stack. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Mais dehors. C'est qui est exagéré. Oula mzadzeola. Attention. Yeye hamba turam. Wallah. Gasina mahamili njaparo njio fukoni hae mwana hangu. Njaparo njia hanuna fukoni mwana hangu. Walo wakati wakoda huni njaparo njia ho armeze shambro zahao. Shati paroishi ya huparufanya video kamba ukahewe kamdo tundoa na bowana watunguko mafukoni wadojonde sahawazi watunguko mafukoni wakalma za telefoni zao na walango fanyo mafiti geya kawende hata yaishi insadi sajiri jana nijiri ngyo na mnamuda imzazi wihanta fallali ilina be message ino hata namna ilinrongowe ye famia hene wajomba wanipara ilinsirongowe shaika obligatoire njorongo kaya mzazi ambeka kujarongo wa butiramu ejonu hunanga odamana hauka yeka hurongo de jotsonga ni respire yeka hurongo de jotsonga ni rehush hende haparse mwana hofuko ni baada hanjia ngidina wanzanwa watimizwa ili wavura ubangi nsi
Kajunje, maman, pourquoi t'as rentré dans ma chambre? Ah bah, tinja, parce que t'kawishi ale vuish. T'kazanjenjenje ni tunde, ni oneze kweli. Izo fanya. Sors dans ma chambre, mzaza ben sulo. Ni bainu ya hangu mi mzaza. Mide na kuzai. Ula mzaza ambia wanzanuka na mjoni wa limro. Wanzanu ambia mzazi kakar sulo. Ula mzazi hende mwazo mboho mkoba. Au kangu joko mkoba. Bongo namba yungu ya bonums. Ye moto hareme. Mzazi henda rozi fubani. Mzazi henda mko na wala ewanahe. Ani emanahe ni wanzana wala larma shekrada. Hamlembe mzazi henda rukosa. Mzazi henda nguha. Sha mzazi mwana. Wanzo ajikazi. Hadungu mzazi hiba na dono wanzanu wahi wa mtabase mzazi. Wambiha mzazi. Wamreme bulio. Wambihe nduwa nyongoni za wendeza. Ula mzazi katika na tasho hapara mwana mahi ulohunu Marseille. Hapara na mwana mahi tijiwa lopari. Hawambie hadisizu ya huma. Nizo wamfaya. Ye mzazi ka obligatoire pompier wa parwa. Ili wajua rage mzazi odomu examine waone. Hokaya wambihiza kweli. Mzazi akanza kashe. Sha pompier waja wa mlenge wende aliha rejei. Haunonzuro hambia uka emwana hedi amua shamba mabandi wa mjulonda nidu amua lode le kalima yambie pompier hamba wangu mabandi wezi wa mjulonda ninja warambu wade waniwa olio ya hamba kade mwana hedi amua ula mzazi hambi wanauma hukaya gamjo paraturamu ni mabia hadi sinu ya yambi bela ala kangabu wazazi wa jodo tundu wanaha wafanya omodani haukazi mturamu ya uzamba wanaumahe wa mwambia ukautabie turamu nrongo inu hadisi mwanaho yafanya hamba nonga mjambia turamu ilia zambi bekewa hangu hauka turamu kadofu mwa mruzina turamu kadofu mwa zina la mru turamu kadofu mwa mjiwa mru gani mwabu turamu ya zambi bela ala kajumkinisha wazazi wenji wadotunda wanaumahe wamba utizambi mwanamahe mzima hanipara baada mzazi haneleze hadisi saba turamu utambe hadisi gamniuka unu Marseille ganjo upara jelke tsadisi nuheleze saba uki ya pas de souci si kanse mjomba ulani par kajani par imzazani par hamba botura kufanya hadisi wa yamba botura muwatsonga mimzaza ubeka huyamba tishiabu ya zamba gamjo sulajeha yeka huzamba gamjo ani gamjo kalmeha sheka hudaza msujuna madu wakati manangu yakauni wadenu wanzanwae kukana botura gamambwe hadisi wakati kaula mjomba kajani para tena hajahu wa mzazahe hedezahe mzaze jarugane pompier mzaze kajarongo wakaye ya muade mwana shamba la mabandi wanjia wakazahibe wa muwa watukufu zinu pia wazazatu zimunda unia sababu dani eshatungwa na hanyu wa muwaoni dabu mwabali ya shizungu eshatungwa na hanyu wa tum respekte da mwabali ya shizungu eshatungwa mwanaho ya juso muhone ya hurema dabu wanjofu koni hahebanda ukudonjia gen habitude ka il va faire ce qu'il veut dans sa chambre parce que kudonjia dani leo hunjia parce que hone ukaya no wambila zinjugondo watunde na mkera dibo wazazi Biwa baba hatu ni wajomba hatu kagwanzo runguzo nasho hatu gamwaba yao zehanywa. Okuwa jomba hatu gwanzo runguzo nasho hatu gamtugua mania. Yekuwa jomba hatu gwanzo runguzo nasho hatu gamtugua baranse manangu. Na mkela dibu wazazi bani zimpiadi mwazitonga. Ni wazazi zimpiadi mwaziprepare. Haukangwa bwese ma fille c'est ma fille. Alors que ta fille elle fait n'importe quoi dans sa chambre. Ani kutsuta hanamna ya utunda. Sha finalement gwambio mbaba ukatsamfira. Wazazi wenji mrengi malahu mjirende wajomba. Wazazi wenji mrengi malahu mjirende kanyili ni mazefu. Wanahani wafanyezo wanzao wababa hao warongoza wenji wababa wenji mwatomo ndani haukakwa tushita wa resiste heze lesjilo malahoni mto wababa hao mwato waweleza ya latif nyezi munaniki hatima jima na mwisomwema gamhabio mzaza hangu ila wama gamhuriho hauka hufanya jitadi zinji sembre hula wa Marseille hubali wanaho wende hule ili wanaho wachijodunga romdu wa Marseille wende wanaho wadungu mdumwi sao gujaka udonjia hundani panda 2 ans wakudonjia harmo shambri yahe wabangwangalio wende hunjia huono ya surprise zo manaho ya kufanyia ya correction hili haubi hauhua abasaha jua hendeza wakana regrette il va regretter ça de cas par sa échec
harimwe via hilo kata juka ufikiri mzazi shu wanazala harimwe tini wangu wanzamba kwamba liberte total wanasho hatu wazala wazuli wakane liberte total wadula li wakati wanzao wadu dekushe huo wanzao wadu fanya izo wauneo masula izo dizo na izo mana wazifanya hasubabu na nyibu wazazi bada mwanika mbanu kwamba liberte wazazi hangu wananyu kamtu mutimu warongoza ganywa hara nao liuma nao bialumdu wa marar yaluna 11, 12, 13, 14 hata 15 gawo mhara ubuwe hanyo mabeka mwanangu no kuna ujo ufanya hizo izo ni satsongo wana pia wanjia shonga au kanganyo hara nao ganyo hara nao ya Latif c'est pas bien ulanga hatu nyidi mwa udanganya ni wazazi nyidi mwa danganyo ulanga nyidi mwa ngamizo ulanga nyidi mwa tsongo wana wale wazankili mwanika mbali kwamba liberte kamtswa tunda mondani kamtswa tunda mfukoni omalani kaudu wadio gwajuna accès libre gwajuna kwa mfukoni hao gwajuna wafanye zuanzao uinjo ujo utswaze nguo mwadiso fanya mafoto na appel video za hao ne makopi wa hao zilazonti pia ujo snape ujo ubeha maudu bomzazi wone mwana hongi dans le réseau il circule tout nu udamba tifude ya Latif izahundo mzazi woyi hajojwa ya bai hanywa shima namba tura muzambe laanla kwa wazazi wanji kwa jo uzifanya watunde laanla kwa wazazi wanji kwa jo zangala watunde shawinju hanyu kamtuyelewa kabati malezi ya kuhendelea wati na mbaba dahoni sauf ikembaba haruwa hendeza shawinju hanyu gamwatowa wasubabu de makalbo shawana hanyu mwahatuma fukoni mso watunda mlohara warongoza no mrongoza ngu jweda nivumbuwe no mrongoza elle va être fâchée si elle soit fâchée gohonbani hao yeke mwana honge fâché gombani hao gujuka urosiwa gujuka ukana douleur non elle est pas dans ton ventre. Wa alaykum salam mon frère Hasbogos fidèle watukufu Mwenyezi Mungu nanike mzazi woyi hikma na ruhunku na subra ya dojo ya ukaya antuka yekahulili matsozi logarjonga mizemwana sahanamna uombeze lwa Mwenyezi Mungu ajele mwana wo yavuke yahurejei iroho yimje da ekaka mtsoshele anai ramba yesu jahe mwana mshahak yadunga legadla yendaza egabone mwana mshahatu panda 9 ans ya tujua mzazahe egabone ya zadena ya hundaza kertasi ya siyabo yenda ya bemru mshahe hajuhamo ya sayabo nda bemru mshe katuvenza emru mshe katimwema finalma emru msha konsidero kaya hajuhamo ya rongo wanendalo la mwana memraji yendalo la mru mshe mraji na gabonese hamadaye mwana mshola ya kawdo kontrolewa nima psychologue comme quoi elle est anormale na roka jaka njufumo shade mrumahe banda deja hasamblize mvu hamundona kirtasi gwanza de barasenai mwana mshwako la kaudo kontrole wa njufumo halawaya bo hasi Marseille ya jatsa mzazahe hamundu mzazahe hafu wo mwana mzima yazalwa ni mzazi gamoshela upi hadisi yoliamba hajahunu bada hatrahilane mrumme abuho wana yemrumme habage mjufumu na bale mrumme ndi halola mwensiahe Gabon bada hende halola yemrumshaka do kontrole ni madoktori finalement yemrumshaka do mana sindanu za soulagement hauke mwana mme hamperturbe hamenye esprit hamkadamize maisha c'est normal mwana mshwaka takane perturbation finalement ba juhamu et mwana mshoko obligatoire ya trawe bade mrumme hasa change halola mrajina hasi Marseille ya jatsa mzazahe sama hajamundu mzazahe hafuhadziwa ili yande hadisi gamweshelea hajamundu mzazahe hafuhadziwa hauzisa mzazahe mzazaza mwana mzima enfant unique fille unique et maman comment ta mère elle va vivre alors que tu l'as laissée seule kujafili hana yehudu ngumru hedeza katina wasaya katina wabili ya mwana mshongeda giharma faye yungu tsongolala gihama mru tsomwema c'est vrai abasange hama mjufumu wa kweli ihadisi pia tsiamba deja ngabwamba ongareshelea ya Latif naranzwa zaza hatu wazazi yeke mwanao kutsumrongoza hainizu yafanya oui ça va ma fille c'est comme ça ma fille tu peux sortir comme tu veux ou quand tu peux rentrer le moment que tu veux tu peux traîner dehors ma fille wallahi bomzazi yabo kutsumanza
Tu montres que tu l'aimes, tu aimes ta fille parce que tu les laisses de faire ce qu'elle veut. Yabongo manzo, yabonga ngomangamizo. Bosu kujoma bakazinu kazifanyishia. Wallah, uodo wakati mwana hajwamba laisse-moi tranquille. Chamana ikao wa masteh. Le les hommes disaient, maman, lui, il est pas méchant. Maman, il est gentil, ce mec. Maman, ce mec, il est respectable. Maman, comment tu vas, Annie? Ou tu dis, Koubele Nengo Djuka, c'est quelqu'un du bien. Wadzadzahang, namtundo wana. Yemdzadzwe mana ya insiste message niambe. Bando wana umahe kwa jakanza yamba. Haukaya hausovu wandwa jina. Hausovu wandwa jina. Wazazi wanga jina wanje hikma watunde avant qu'il soit trop tard. Na mjoma fukoni mwa humudani wanani wanawashe mdotunde zuwafanyao da wenji gwandeo hawazi wenji gwa harmasiti de porno wenji gwa huzao ze seksi zao wenji gwa huzao ze kodi zao na nika mtuzi jua emana hedi hazini tunde hazi ndalao harmo sujeyo Mwenyezi Mungu ajujale mzazi wa mnike hikma na ruhuku na bisara ya jalo wazazi wabaki warengeze zeroho wadojo ukaya na ritsahi avant qu'il soit trop tard sho wakaubidi wa wane komba dani mazababi mzaya onyumeni ni wana shohatu mzaya onyumeni wana hanyu rahwa tutimizi 10 na 11 ans na mdu aishe leziza rango wakati walona 9 ans ai rango wakati walona 5 ans mdu wambie realite ma fille weti mzungu we mkomori ni mzaza hao gojoenda komori wende naone banu na puha sikinja kaula mbahingu mtsana nja kaula mbahingu plasi mpaka masudu wajo puha maelende mwana hangu ununga gono cristalline tu manges le moment que tu veux tu as des sous on te donne tout ce que tu veux au Comores nzazangu gaja kaushida hunra nzazangu maroka unika kanula mnagauni uo unsika umvaya memu une semaine hakozugoni mwangu mwana hangu na je suis là je suis venu en France ya bobo mwana hangu we mjeni maudu tije uhadali haudungu Françoise yao makalima ya kaubidi owananyu mdo wambia rangu wakati walona 5 na 6 ans mdo waishe leziza wachijua hadania haukamzaze ngolole mwanoda honi sha emaleze menji guyarengo honziani hosomo wanzani wahe ngolole mwanoda honi shemaleze menji guyarengo holi koli hauka holi koli guajaparambia bo. Écoute, je suis ton prof, je suis ta maîtresse. Quand ta mère t'a frappé, il faut comprendre que tu as fait une erreur. C'est contraire. Si ta mère t'a frappé, viens nous dire, ils ont du comme Biowana. Tu peux faire ce que tu veux. Quand tu as 11 ans, tu peux réclamer ou de sortir chez toi, aller dormir dans un foyer. Il y a des lolicons comme Biowana. Il y a aussi malaise. Ya Latif watukuf galau harmo sujet yul jarmo sujet abili gatsau sama haukaya ya de moment mrujunga rongo wanai na yotsu benza wangu ya de moment mrujua harongo kalima ikao yatubidi mru ya lambe baada mrugwanzo solution wazazaku wenji mlona ze 60 ans ze 70 ans wenji wahani ni hata phrase ya Faransa ya shifaransa ni kamshidi mwa prononcer na nyusagiri la urongo zona nyushizungu baada ngwanzo umhada yekaitsi mkomoro. Merci mon frère, merci beaucoup Hamad Swali watukufu wa Jamalif garijao harma yesuji yabili. Et sujet yabili nous on va tacler une famille ici à Marseille. Garjo wa tacler haukaya ngabo shababi ya jarmo tsino ye shababi huo halola hafanya ukumbi harondwa sinema hadungwa badala katsina kertasi hodungwa kajasa giri ya tijoula wa hukaya fanywa menasi hende habaki arme koyahe fanya mbazi
hajua mwanamshe uka Marseille ishababi yoko msiruni hongu fanyo hasi Marseille haja haone mwanamshe la banda wa julana habatula mu mwanamshe njaparo mtaha haufitina njaparo mbala honda mbabahano shabanda ni julana tima bia hujokubali ni hulole mwanamshe mwambia shami ntina kirtasi ti janyumeni mwanamshe mwambia justement sikautsaha mrikao ya janyumeni tuna kirtasi haukami ntina kirtasi shanga mfanyo hazi hele dzina la hangu la mfanyo hazi ula mwanamshe ambaye patu suisi mwanamme haja hamono wa hadisi hambia bongo jola wambio hatu mwanamme hapara mjomba mwanamshe ambaye nto ya patu suisi wende wa hadisi hawambia ukaya njuanze mwananyu ni mdole izo wambia engawe na kirtasi mwanamme ambaye ntina ambaye hujua ke mwanamshe kati na batijua kati hadisi da mina ambaye katina engu jokangali mwana hatuji hamwambia nga mfanyo hazi na mimi ngamina CD gamfanyo haza patsusi abaka tsata problem abaga mjo shida njitapili da mini mrumsha hangu imanamme omsiruni yakaya wakana mna nyumba watede wakauyenshi wanadamu watimizi wane watano wakauyenshi wadzima yao yaboga jajuju arenge mrumshe kwenda hula mrumsha baki unu hao hombiziwa ya mlole ula mrumshe mwanamme hafanya 3 jours hunu Mwenyezi Mungu habi hamna daika yani habi hamna mwana hakamzio mwanamme ngo msiruni katuja kendo mshenge mzio finalement ye mwanamme hasihi e mwanamsha jama bakangami na grossesse haukaya hatimizie sezo 6 mois hajango mrumshahenge na 6 mois ya grossesse wakati ile mwanamme amwambia ukabona mjufanya namna hapa sasa na nyumba rekada huna mbele mbizamu ula mwanamshe ndambia ula mwanyanya mzazahe na mjomba ukaye mrumangu ambao utaho solution ya janbaleni heye hula sha bisenga jukatsi zaye hunurangu ula mzaza mbiembie mrumaho kaya hohurenga banu urohenga jofanya ukumbirangu yawe ibidi rikazo usiku ya Latif ukumbi hamaya bo wongu juka uhunda hindoso mwananyu ukumbi hamaya bo mwana meungu juka uhunda hindoso mwananyu isha hunda hingi Burundi nabo hamlolo haki hatwe mahari katsuilo la mwana mshamba bomamba ukumbi ugato defanya apre nsina spoti na bie mru mahangu hamba mambie agale mru mebo ya siha kajenda zahe yekajula lo hamzaze chayo jaha onem mru mshahe haba hende zahla la manzano he hau halala maloteli on Marseille ula mzaze haparola mru mamba nsoma uduna la kajambie mru mshe ula mru mihalawa haja waishi wabakula da mwambia vano ikaubidi likazo usiku bange joulisa oyi hololo ani hozaya rahando jajwa kahalolo ya Latif hatowe mahar habala wanzano wahe hujoda honi halode mwana hanyo abokanzo wajweje gwa mwanzo wajweje bo magazuli bwana damu apeu gamanzo wajweje ya Latif yezungu na poneshari wi mwana madije sa mjopa ula mwana mbabuma yamju kufanya ukumbi na mimi sida ndugu zangu shahurambia ukango fanyo hazi gaona sidi c'est vrai gamfanyo hazi shabasa majoni equipe mrumshangu nifanye namna ya mwana uwe hunramru ya mdeklare banda mjomba ni wana hobo mzaje kwa na udeklare mwana mshiu abantu kaka kutufanya ukumbi katuka zo sikubanu raelewana yabo kuna umbala weneza kamjoma namme Bujono kange na possibilité de mrumshe hafu hae. Aba de mrumshangu mide dhomana. Gamina drono dale mrumshangu ne dizam. Aba kana kuja. Kwa jale wanavala mwanamme mzazamba ukaya ntuka utsijoda honi hunu timpaka huripara hukazo usiku. Mwanamme aroha hendeza. Kajabaki harantre direct. Horantre hula ende afanye hazi ola mzaze amjomba haparesha babiola mwabekaya ye mrumshaho ye kanguzawo utije Marseille ba hata basa kujapara warambia jawabu walango jojwa umrensi ekango wanzo
ula mwanamme bantina ula tsemru mshahangu ula mwanamme hapare mru mshaha mwambia hadisi lambashe minga mhanzo wala ntidakor no hatu ilabia mzaza ukake na ukira wede mru mahangu hanikazi haki za hangu hanlola zabangi mwamile mru mangu hashar wa mtoa hondani na baridi abasari zamba wa mtoa mwanamshe ulona 7 mois à 8 mois ya grossesse wa mtoa masihu e masihu ya quelle heure masihu ya 1h du matin de watoe mwanamshe de wa mtoa hondani mwanamshe ulona grossesse ya lolo ni mrume iko wali kwa tina kirtas e mrume ya manzao ya manzizao chapeau ma sœur izo dizo na juanzo na shohatu walito somo zaza hao yekawaramba ukaya wede mfanami wengu mbona nami bomama wengu nanzo wengu nanzizo na mrecho upe unezero hombi ba mrenge mali mtendeza mrenge nyikubi mtendeza kamtina tamahaba ya onesa ukaya banuka batino ngonje mahamasitara hatowe mwanamshe hondani bade mwanamshamba nonga mwanzo mrumahangu wala ngamanzo na mangarie kena ukiri mjomu mile mrumangu ashari wakati kamrumangu hanika zaki zangu kamtina mbarumu mwiyao kena ukiri ula mzazi hamtowe mwanamshe masihu kajaona ya ukaya wenge mziro ijo mkinishiha yabahatishwa ni mabandi wamuwe hau yabahatishwa ni mabandi wamviole mlikaongena mba ilo inji yalona mna mwana humbani hamtowa yebanda tsamilo halisi tipara ula mzazi ula mzazi hakanzaje leze banda wo mzazi suluko unejua pambo mwana hangu turamu mwana wo mjewili banonja mto wabahi nsomambia ngo joro hayro hodani hangu nza odizo hajitobonze wallahi mwana mshaka jitobonze kamkara dibwaza hatu hewe yemaitingio karibu kabati ujosu kwa jukula wa duniani mrenge nyikumbi na profiza mali mlimenji mundu yeresa zinji mundu lakafu zinji enganyida mwayo wenguni mundu majumba rien s'il vous plaît bwazati namkanibani kwamba pitié namwelewe savoir vivre no binadamu mreti ya ukaya ngokonsi utoe mwana hohondani bahamba ngujodunge mrumahendeza utoe mwana hohondani bahamba ngwanzo mruma c'est normal wazaze kama na halolwa ni mrume eke mrume katsumuwa katsumtsimbiyambi na mwarenti ampe yeke mrume ye sage ye wa mastei ye wa mahaba na mreti ze kupluzo zi viviampe mreti ze nyikumbi za hafula mreti ze nyikumbi za hafula ben ça va pas nyezi munanike khatima njema ya latif eba nyinyi mkatsije mbaki mangara ngwe mahama jahunu manga ni wajizatu kamjashida matuma gamotsuko ho utuma mpaka ukumbi wo ufanyishiha ya hemru wanzo okongwanza nao hauyeke mwana menge naza possibility hauyeke mwana menge surke mwana mshungu jomhatsi mimi kama ngutsabaga mfanyo ukumbi na mkesul parce que abo gamina garantia ukaya yemzade ngunanzo katsuna nza sababu doha ikamwisha tsabanga mlolo ngafanya ukumbi yabotila likawandu haukaya wakati ngamisuli yabo njarohorwa chaque video jolo le mwana hakutuna takilta sutuna ta papier ya jalo le mwana ha imwana mekatina papier nguji dobrie gufanya nizo mfanya ngungumbaga lise mwana hani halo le mwana nyomnike mahar imwana emrumshange mziro hajaja ole mrumsha mumkazize ukumbi banu hata mabledara gamdu kwanza ukumbi banu hata siraja nyumeni kwanza ukumbi mbalia ndrabo vanu ukumbi unu kanti hedi wa hati wa Faransa de mwana mshaulona na kirtasi de mwana mebledara yule lizanyi kubiza kati haukazenyi kumbi pia hagma 100% 99% ya hezenyi kubiza Faransa ye mwana mechoka katina kirtasi mwana mshengere mwana mewe halule mwana mshewe ngo wadzima watumu shabale mwana mekatina halule mwana mshengena mwana mehasa hundu wakati gwanza jia sabuse mdu msha hau mwana mewe katina hata mwana mshengena wajafanya ukumbi mwana me ya hundu kirtasi s'il vous plaît na likiwanadamu marekonesa
na alikuwa nadamu massage, na alikuwa nadamu makomprehensive, ritikuwa nadamu wa woredana naye, ritikuwa nadamu wa utsimbia nambi, ritikuwa nadamu wa profi. Bah c'est pas normal. Watukufu, izo mimi na nsonu mwambieni ya ukaya hewe o udhulumi funu nguo harumwetsi ya Faransa kamjaparo na ni mafundi, kamjaparo na wangu wa henso hole nentide, kamjaparo na wangu wa heze bahasha wa heyaba na bahewe uwe bana harusi wa ili mlo za juzi hajabanu haritolia mabahasha, hajabanu hazina ukumbi kabajabira emwatso iharo lobonze kamjaparo heyabanu mazilani bo mafundi, kamjaparo heyabanu mazamba bo mafundi shaizo mkohaba muhime mdo klasheana na udragwa na shohatu na anza mtrawa na shohatu na utrompa na shohatu yuni haziahani gamjo utukiwa hata na mwombeze dua Mwenyezi Mungu antamani le plus vite possible sha wallahi Kagame na mu ntinauva o wanadamu maredanai nafasi sinauva wanadamu maredanai nafasi jamais. Yode mana joma biani muhambiye we mzaze wewe mdahuka na baraka nane mwanamma hao na mhozwa ne mwanamshe uo mzie humtabisha bahusa humtonda ni utujujo hamba gugardera kwini na eni wakati kao kutina randuma kamtina randuma itotse profi. Wa alaikum salam mon frère Alian Zalamanguni. Mwenyezi Mungu narinike taufik, yarinike hikma o wana shohatu wadorenga decision s'il s'agit de bonnes décisions. Haukaya mba riste huwa rizaya, riste huwa baba hatu, riste huwa zaza hatu. Mais il y a deux moments où non, arrête maman, c'est mon bien. Vahobo mzaza urambo izo kweli mwanadamu woi geporto bonuro he mwanangu utundu mwanadamu woi comportement, utundu mwanadamu woi bungwa wangalio mjini hao wangalio mahalani pia mwanadamu woi yeje mwanangu hamsama mwanangu gejao hiyo dezenamna za kaubidi wangu wende mbionizo shaizo marenga mpesa pesa, ma pesa, faïda nafsia, on s'en bat les culs ma fille. L'important c'est qu'on fait le kumbi, si on fait le kumbi, ça va, tu peux, anigo jaumto, wem dégajo da honie des ahe. Izo ni mwanzao, hauka izo mafanyesha babi woi, faïda nafsia. Izo mafanyesha babi woi, kamtina kama habana nyanzo. Shabande shababi woi, hasa halole mwanahanyo hamnike mahali yae, emru mshahenge mziro, yedi ajuka ujidobrie, yatsahema pesa, hake mwana uo, yanziwa, ile mru mshahunga kirtasi. Shawe mzaze wewe. Oko ukumbi ufanyishiha, wallahi mtujolengele kiesi la mapesa waweche. Shaku jajotowa, wala kujajolenga hata wabukaya, na mrege mnariali wei, mwede matsahe mru, ya deklare mna mwana uo, ile mwana uwe hunga kirtasi. Shi mwana mmewa ili ajoka hufa, yangamia, ili wanumitsueli wazifami zinu. Wajaza hatu gani hunuka nyenyua na hanyo. Mwazaya hunuka mtushita mwajere. Shu wanahi wanyanyanyi wajahunu Faransa da umanzumbi wa sasanya. Kamtua sasanya hama habashanga mwa sasanya wa haruhombi. Awana hangu gwa hunu, raha kwa jalola, wajuhangu wa ujao, shayo ujuja bala ukanero hombi kutuanza uya lolo. Ukanero hombi kutuanza uimone namba rongo. Bema naho deja, wamba ulele nai. Bientôt gajodolo lana, sisi anila pipare mableda. Gajodolo lana, wana hanyode wali wani mabibi. Na makababo. Voyaka woyimri kao ya janyumeni atunata barongo zahe mwanamme ya joka ujidobri ya tsahe ya mdeklare mwana hata ya mrenge baada hamlola wede mrumshahe gamanzo mje mtue mbalibala mto mwanamshe na baridi mtonda ni na baridi na mtsoha beika wale mwanamshe unuti Marseille ekola mjimrajina Marseille ngabwa komori wenji mwanamshe joka hadira njwa shahuru hundu wangu wamsikini ya wamrenge na netize rohondi ndo ukana baraka mnetize mali za hafula. Watukufu ngamodo nauzia nabio wadzaze hewe hi wadzaza hangwe imahami njidi umaishi duniani sevrenga rambao mahaja na domonti umati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waufa owinjo hawufa mahasa Mungu mirangia
wazazi ntije mrenge ubarzuli da haini ulona 50 ans yabwe minji hasa haibitsi duniani ya bakide minji hau ya bakide mbabititi mbuti jaji hantu kamide na nzoni tume mtumu menji yembatse dembatse gani unu mahana maha ishomla mbatse na friti mbatse yudi bahingurila umalahoni na tsohole katsuhe darmaze resto zelotel luxe katsuhe darmaze tsibali na bali vacances katsuhe darma deheni lawiyo na renso barzuli da uhoza hodunge mrumahe mwana hani mwambia tije ke mrumshihazai finalement mjomtowe mrumshe na uziro wa 7 mois au 8 mois honda ni mumtowe bari hamba kwa mrumahe kujudunge mrumahe ya latif Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na musomema watukufu wallahi karinauzia haukanga si harimwe haki karinauzia haukaulini kwa hikma inwe Mwenyezi Mungu karinauzia haukazingamba wakaubidi wa zambi de makalbosh owinji wa mbo mafundi wato uzamba shawakanti wado rendaje turamu wakritike turamu baturamu ngwambwe zembi za hao na sigaru mambi yaoni gasi na sujet ya mafundi maili ikao bientôt ngarjo uyamba bientôt ngarjo uyamba haukanga joka ça va vraiment yenge jo exploser na si heri jo deta wanadamu pia ngwa jo warambua watukufu Mwenyezi Mungu na nike eshababiwo mvuna suya yabarike mwanamsho hako banda kajadunge fikira ya mzazahe ya mwambia ukaya no kuna hangale mrumaho mwambia fanyo kubia haraya she mwanamsharanga desizo mbaka nonga mwanzo mrumahangu hatuwa zaki zangu koma mwanzo mjemderanzo mrumahangu Mwenyezi Mungu na hunike mvuna suya gujo huwasulisha inshallah mwanamsho hako uzaye ye mwana uo maudi ya jahu sitiri jelika usiku leo huyelewa ya ukaya ye mrumaho ge innocent katina mbiyarenda katina rugo ya zifanya shangu hanzo hawanziza hanze famiyaho she famiyaho donzo mkaushie wa mredi kaiti mwanadamu finalement hunesa ukaya no kena ukiribu mama uje ukadamize mrumahangu pour rien gami pre nende nangari mrumahangu mzazi hautondani shabada hutondani kama kini da Mwenyezi Mungu uhifadhi wala suwana umahunga jo uhifadhi wala utikani haja ngojo jori para a n'importe moment ikoma nulio gajo uja riwone gajo husaidia na si kama kini bomala nulio woti mwanadamu wapeu uongujo hanza jusqu'à le moment mrumajo koja je récupérer watukufu wa Komor gamjori samihi ekaranji anai au karamba nai au kangajo kaya ngabwa jojibiwa ngabwa tujojibiwa kabatu jo sozanvu damuono kaya kabati yakana mahaba hau yakawanziwa rana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mtume yambahafu wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yambahafu wa makawani so zikalia wa madina so zikalia an wa madina so zikalia ukaya mtume hafu mmono kasaidina Omar wakati Aisha kaba mtume hafu harikio haba gani mabioni yemrujo tuwali hanyo havumbwa kalima la ukamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafu ganjo mpua shehitwa yaudi mahaba ima sahaba wakanayo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaba devant public Sayyidina Omar haba yojo subuti habwe hanyo hatuwali kalima kamtume hafu ganjo mpua shehitwa yakauja ya bwehanyo ya kalme Sayyidina Omar hamba Abu Bakr hamba ya Abu Bakr gamhabiyo hadi gani mabioni ya ukaya haini ya kaya dunga mtu metanke gumkonsidero kaya yemgu akawambudia mtume Muhammad hafu shahaini ya dunga mtume Muhammad hasbabu ya Allahu yekafu ya bobo Sayyidina Omar izo kweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafu haukaye shombe yuni raji ya kana Omar
banda mahaba ya hahina mtume gerambe siye simba mindo yeka huni deteste huni yenge kutsanza unione ngoti kuwa nami c'est ton problème. L'importance ne vient pas me piquer. Ne viens pas me piquer. Parce que si tu me piques, tu vas comprendre. Mais si tu parles, c'est rien. Hauzi ya watukufu wa Jamalif ukaya gam profite opportunité inu ni souhaiter ni féliciter Monsieur Ababa na Madame Lamblement la Belbela le couple V izekao doit honorer yensi ya Komoro wa honorer yensi ya Komoro ikao sonti pia ikao bidi yensi uyo nane diaspora rike harumwa furaha wakati kao walijibiza harumwe dunia mafi ho upande wahe esapoloji ekaraba sapoloji hinga tukakade le vazibasi nanu mbaliano wa couple hauka waonesa ukaya exemplaire ya mahaba l'exemplaire ya respecte mrumsi nana le vase mais ce l'emblement le père des enfants le papa qui éduque bien les enfants de Comores wallahi wa tape fort wa mérite wa honoré wa netsi wa mérite wa honoré wa ne Comores et kanga wa honoré wao ni turamu shawa wabidi wa honoré wa netsi ya Comores nana si diaspora haukaya wa heze drapo ya Comores juu haukaya ngari vumulao rangi hoko d'Ivoire ngari vumulao harmonsi Afrika ye Comores izili ujula hasbabu Monsieur Ababa et Madame la Belbela haizo ikao do wafanya waonesa haruma ye dunia ya ukakomori ngasi parmi nwando ko tukuze mrumshe wakuhanze mrumshe nana levazi ikao levazi jema la kidunia ye opportunité yonga profiteo roi fereche rambi longue vie à vous haukaya rijohanza la plupart à tous les couples comoriens wa shenkez haukaya kutufanya pawa haukapawa mlulemewa ngufanya mbandu kwamba ngio naturel haukaya huzala helilo baada huzala helilo ngweli someso ngweni somalez hosomo wanao hakuwa nahanyo ngwasome Qur'an warasheli zawe dini warasheli zawe za Mungu izo ngwasheli za sobinga hasibabu Monsieur l'emblème Ababa. Chapeau, longue vie à vous, couple V haukaye ye Komori nge pepe yao iheya hajujanyora walanga ngar amino kaya wazima nani de matsonge Komori ya hatu yivumbula hawinji hafuraha na raha hasibabu de kupluve habumba jema atampaka de abo boum longue vie Madame la Belbela la femme capable et Monsieur l'emblème l'homme capable l'homme qui donne tout l'éducation à les enfants comoriens. Merci beaucoup.